Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka mefuta ena ya phuputso, moo ha jwale re tsepameng hodima mantswe, ditheme, mantswe ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Mme ha jwale re ntse re tadima ka leihlo la Professor, leihlo la Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa. Re ntse re tadima moetsi wa bokapitale, mme re sheba mafu a tshwarang moetsi wa bokapitale, e leng patho-analysis of the subject of capitalism. Patho-analysis of the subject of capitalism. Moetsi wa bokapitale o na le mafu a mo tshwarang ka lebaka la bokapitale. Ha re hopotsane videong e fetileng re itse ho tadingwe hlakantshutsu e leng complexity ya dikamano tsa setjhaba, e leng society le economy. Society ka mekgahlelo ya yona nakong e fetileng ya tswelopele e susumeditswe, e entswe over-determined ho ya ka kelello ya Freud ha ne a fana ka lebitso theme leo. A shebile thuto ya disosa tsa malwetse a neurosis, ideology, boemo bo kelello ya mokudi itshohlometsang dipono, e leng ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe. Mme o re society e susumetswa kapa e entswe over-determined ke di-neurosis, mme mabaka a mangata a tlameha ho ba mmoho ho hlahisa kapa ho producer tholwana. Ka papiso, e leng analogy ena, motho a ka tjho a re ho nepahetse ho atamela qanolo ya malwetse, e leng patho-analytical filosofing ya science ya batho, e leng philosophical anthropology ha jwale, ka ho kenyeletsa maqhetso, e leng fragments, a qanolo ya malwetse society a susumeditsweng, a entsweng over-determined, a susumeditseng maqhetso ao ka bonngwe a tla nyalana, a fane ka lesedi, a etse highlight ka dibopeho, topographies tse fapaneng tsa setjhaba. Ke ka lebaka lena videong ena e sisinya ho atamela moetsi wa bokapitale ka maqhetso, e leng fragments, a kgephohileng lejwaneng, e leng crystal-eng, la ho phela ha motho, e leng human existence. Mme ho tla shejwa obsessional neurosis, e leng boemo bo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono, e leng ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe. Hape ho tla shejwa perversion, e leng boemo bo teng kelellong ya mokudi ba boitshwaro bo fapaneng le tsela e tlwaelehileng ha keto e phahame, bo motho a nang le boikgethelo ba ho bo latela kapa ho kgaohana le bona. Hape re tla shejwa mapokaetsi, e leng schizophrenia, e leng boemo bo kelello, e leng diphaephae, e utlwang medumo e tlisang pono, tatso, fofonela le ama. E le ha re bua ka obsessional neurosis, re bua ka dipono. Ha re bua ka perversion, re bua ka boitshwaro le tsela eo e fapaneng le ha keto e phahame. Athe schizophrenia yona ke boemo bo ho utlwahalang diphaephae, medumo, mme medumo ena e tlisa pono, tatso, fofonela, ama.
Jwale ha re shebe jwalo ka re itse ho tla qalwa ka obsessional neurosis, e leng boemo bo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono, ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe. Jwale re sheba yona, re qala ka bokapitale, re shebe psychoanalysis le metso ya yona obsessional neurosis. Ka ho toba, ho bonahala ho le bohlokwa ho qala seo se ntseng se itlhahisa, e leng kgokahano ya ho phela tlase ha bokapitale, kgokahano ya ho phela tlase ha bokapitale le obsessional neurosis, e leng leqhetso fragment, leqhetso la society e susumeditsweng, e entsweng overdetermined. Ian Parker, e leng psychoanalyst ya latelang Lacanian psychoanalyst, o fana ka leihlo perspective le nonneng le amanang le se tekwang. Re a mo qotsa o re, ka hare ho boleng, e leng texture, ba bokapitale bo bonahalang e le system e hlwekileng ya tlhahiso, e leng production, le ho ja, e leng consumption, hape e le lepatlelo, e leng terrain, leo mang le mang a lokolohileng ho kena ka mefuta e mengata ya kgwebo, e leng e commercial, le kgokahano ya batho, e leng interpersonal contact. Ho teng bophoqo, e leng irrationality, bo hlollang moo dikamano tsa baetsi ba yona ba qhalakaneng, ba leng break apart. Ho qhalakana, alienation, hona ho etsahalang ka mehla ho tlosa tshepo e tlamehang kapa e tlamellang mmoho thekiso Easter le batho mmarakeng, mme ho qhalana hona ke nnete eo e leng sebae kapa point seo baetsi ba ranthanang teng, ba arolwa ka thekiso ya dihlahiswa, e leng commodity, process ya bosebetsi, labour. Mona moetsi o khakhamatswa, o etswa wanted monahanong, ideology wa psychological ya bonang, ya sedi, cognizing, ya hlwayang, electing, dipakeng tsa tseo di mo tobileng. Empa moetsi enwa, ho ya ka obsessional neurosis, ke moetsi, ke product kapa sehlahiswa sa bokapitale, e leng product of capitalism. Ho se qaqe, uncertainty le societal procrastination, ho hloka matla, e leng powerlessness, ho hloya, resentment, le tlholo ya lekunutu, secretive victories, hodimo ha lefatsheng tseo di mo etsang a be molato, ke ho fosa, ke failure, a itantelle ka complicity, ke boemo ba matshwao ao moetsi a etswang lejwana, crystallized, la ho qanollwa, mme sebopeo, structure sena sa moetsi se ka rapalatswa ho thwe ke sebopeo sa clinic se obsessional, e leng obsessional clinical structure. Ka ho moetsi o tseba ho bua eng le eng ya nnete e bakang ho qhalakana, e leng alienation hona. Jwale Parker, ha re tswa moo re tlohella ho mo qotsa, o qanolla se sa tshwaneng, e leng opposite, le se hlophollwang videong ena, ka ho swaya, ho etsa isolate dintlha tse pedi tsa mantlha: tlhahiso ya bokapitale, e leng production, le ho ja, consumption, moo motho a ka lepang matshwao a boitshwaro kapa ketso e nkgang lefotha, etsang resonate,
lefotha la malwetse e leng pathological a obsessional neurosis e leng a boemo bo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono ditshwantsho mehopolo kapa mantswe. Jwale ho tla supa ho phela ha motho existence tlase ha bo kapitale. Ho tla supa ho phela ha motho tlase ha bo kapitale. Ha ho le e nngwe ya tsena e seng bohlokwa. Ha ho le e nngwe ya tsena e seng bohlokwa ho moetsi wa bokapitale. Le ha kwana mekgahlelo ya tswelopele ya bokapitale e tshwaya ka matla kapa ha re phete re ha ho le e nngwe ya tsena e seng bohlokwa ho mosebetsi wa bokapitale. Le ha kwana mekgahlelo ya tswelopele ya bokapitale e tshwara ka matla ao o mong o nang le ona hodima ha mekgahlelo e meng. E tshwarwa ka matla ao o mong o nang le ona hodima mekgahlelo e meng. Ena Phaka o re o thathamisa a mang a matshwao e leng di-symptom a obsessional neurosis e le molato, ho se qaqe, uncertainty le sisitheho jwalo ao motho a ka reng ke ditshobotsi kapa ke di-features tse iponahatsang tse etsang display ho pheleng ha society ya bokapitale e leng capitalist society. Ha o le jwalo, sena se hopotsa motho ka kamano e leng connection eo Freud a buang ka yona dipakeng tsa obsessional neurosis le mapokaetsi e leng anxiety neurosis. Taba mona ha se ho bolela e mong le mong tlase ha maemo a bokapitale o obsessional neurosis kapa o obsessional neurotic. Ka puo ya kliniking kwana tlhophollo e leng investigation ena e thehilwe entswe predicated hodimo ha kgodiseho kapa belief ya Freud ya science ya botho e leng anthropological eo e habahantsweng pejana ya thehello ya lejwana e leng crystal le qhetswileng leo ha ho nyakurelwa boemo ba malwetse e leng mafufu pathological jwalo ka mapokaetsi le obsessional neurosis ao ha o shejwa ditshobotsi tsa ona. Motho o ithuta ho hong ka maemo ao motho a leng ho ona. Ho tseba ka bobatsi ka obsessional neurosis e leng boemo bo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono ditshwantsho mehopolo kapa mantswe le thuto ya malwetse pathology e hlahisang lesedi le se etsahalang society ya sebopeho sa bokapitale ba tlhahiso production le ho ja consumption. Ho bohlokwa ho nyakurela thuto ya malwetse pathology ka botebo. Hape Phaka o thusetsa haholo ho teng lebitso ho psychoanalysis le wa reng ho teng motho ya setlelang ya etsang resist ka ho qeaqea paradoxically ntshetsopele ya mosebetsi wa qanollo wa batho ba dihileng molala bao e leng obsessional neurotics. Mona theme lentswe e phafang kapa e qualifyang boitshwaro ba obsessional neurotic ke ho diha molala le bolelang ho ikobela, ho ba obedient, o amohela, acquiescent,
kapa ho inehela, submissive. Ruri ha o bonahale eka baetsi ba bokapitale ba ka tswa tlhalosong ya ho ikobela kapa ho ba obedient, ebile sena se lla manyenenyene chimes a so-called a se lekolang ho baetsi subjects ba behilweng leihlo panoptical di-society tsa discipline, boitshwaro le disciplinary societies, ba matjato tlhahisong ya economy empa ba botswa ba important dipolotiking. Hape e nkga lefotha etsa resonate lefotha la tlhophollo investigation ya psychoanalysis kwa tipenyesele mo Freud a thalang a etsang elaborate hodimo ha obsessional neurosis e qobellang obsessional compulsion neurosis, mo a buang ka yona ho totem and taboo. Mona Freud o re thuto ya psychology ya neurosis e bohlokwa ho utlwisisa tswelopele ya moetlo. Ka kotloloho, Freud o lekola bokudi ba kelello bo kgolwang bo re mokudi o shebilwe ke mang ka dinako tsohle, e leng neurosis ya paranoia e hlakahlakaneng, e leng re thweng ke neurosis of paranoid delusion, le mapokaetsi hysteria hammoho le obsessional neurosis e qobellang, e leng obsessional compulsion neurosis, tseo di itlhahisang ka ho phelephanyetsa distorting fela tseo di nyalanang di correspondang le system ya philosophy, bonono, e leng artistic creation, Easter le bodumedi, religion. Obsessional neurosis e leng boemo bo kelellong ya mokudi ho itshohlometsang dipono, ditshwantsho, mehopolo kapa mantswe. Ho ya ka Freud, ke phetelletso, e leng caricature ya bodumedi, religion, mokgwa wa moetlo moo ho etswang ka ho fetisisa, moo ho ikobelwang melao, e leng precepts, jwalo ka Bebeleng, melao e 10 ya testamente ya kgale, ke yona mohlala. Ho boela morao mehlaleng ya psychic grounds ho neurosis e qobellang, compulsion neurosis, ho isa ho nako ya pele ho bodumedi, pre-religious age. Freud o thala hodimo ha diketsahalo tsa ho thibela mehlobong ya batho e bitswang taboo. Jwale ha re sheba moo Freud a buileng ka kotloloho ka mantswe a hae, o re ka re seo re se totobatsang ke moteoloha, e leng series wa ho petlenya, ho etsa impose thibelo mehlobong ena ya kgale ka boyona. Hona le hwane ho thibetswe ntle le lebaka le hlakileng, ba sa botse le ho botsa hobane ba ipetlenya ka bo bona thibelo ena eo ba ikgodisang ba re ho tlola thibelo ho latelwa ke dikotlo. Ditlaleho di teng tse kgolwehang tse reng bohle ba ileng ba tlola dithibelo ba ile ba otlwa hampe. Ho tea ka mohlala, motho ya neng a sena molato ha ne a ka ja phoofolo e thibetsweng, o ne a ikutlwa le molato, a nyotobela maikutlo, a lebelle lefu, a ntano shwa. Thibelo e akga hangata dintho tse monate jwalo ka bolokolohi ba ho tsamaya le thobalano. Ho hong ho kang theory ke yona e sebediswang, eka dithibelo tsena di a hlokahala hobane batho ba bang kapa dintho, objects tse ding di na le matla a kotsi a kenang ya kopanang le tsona, jwalo ka ho thetsa,
jwalo ka ho thetsa e leng contagion. Ho ya ka ho inehela, ho ka inahanelwa, re ka re ho ka inahanelwa ha taboo ya Polynesian e leng ma-Polynesia ha e hole kapa ha e hole le ya rona. Ho ka inahanelwa ha taboo ya ma-Polynesia e leng setjhaba ha e hole le ya rona, hoba sethathong re ne re kgolwa mekgwa le meetlo eo ka bo rona re e hlomphang, re etsang obe e amanang hantle le ya mehleng ya boholoholo. Sena se fana ka tlhaloso e hlakisang ya na boitshwaro bo amohelehang ho bohle, e leng categorical imperative ba rona bo tswa kae. Jwale re a qotsolla ntle le qeaqeo, boitshwaro bo amohelehang ho bohle, e leng categorical imperative ba Kantian categorical imperative, ho etsa ketso e ntle e tswileng matsoho, e ka sebediswang ke bohle hohle, boo ke boitshwaro boo e leng hlompho bo hlahella bo na le matla meetlong le ditlwaelong tsa society, fela bo sebetsa le lefito le tlamellang, e leng taboo, mme bo ka bapiswa le tse hlokwang bokapitaleng. Ha ho le jwalo, fito ena e tla bontsha seo Freud a se tjhong hare ho kang theory, e leng something like theory, ho isang ho dintho tseo e leng taboo, melao esita le ditholwana tsa ho se mamele. Se bonahala se hlahisa maikutlo a reng matla a jalletsang hegemonic a system ya economy ya mongwahakgolo wa 21st century a etsa vis-a-vis le taboo, a tshwana le taboo ao a bonwang diketsong tsa baetsi di subjects, baetsi ba bokapitali, mme a bapa le sebopeo structure sa obsessional neurotic, e leng obsessional neurotic. Jwale maikutlo ana a tiiswa ke ho amahanya le seo Freud a se bitsang obsessional neurosis ya monna wa tadi, Redman's obsessional neurosis. Ho ya ka yena, motso wa yona o metse ho thibelo ya moetsi a tsetetseng maikutlong a hae, a hananang le takatso ya thobalano e leng monateng, mme a tlisa ho ikutlwa molato le boitshwaro bo hlahelletseng bo e leng letshwao la ho hulahulana dipakeng tsa lerato, e leng affection, le lehloyo ho matla a mo thibelang ho kgotsofatsa takatso ya hae. Hape le maikutlo a tumelo ya kotlo ya badimo, superstition, a teng esita le ho itima, e leng asceticism, e le ho ikahlola, self punishment, ka moo Freud a tjho. Empa na ho na le potso ya ditshobotsi tsa malwetse, e leng pathological characteristics a obsessional neurosis a ka bonwang ho baetsi ba tlwaelehileng society ya bokapitali. Sena se itshetlehile ho tsela eo batho ba itshwarang ka yona maemong a economy. Jwale ke kopa re kgaotse mona, re tle re tlotla re sheba bokapitale le bodumedi.
ke kopa hle o ske wa lebala ho subscribe ke a kopa ha elale.